U preduzeću Prijedor putevi zadovoljni su dinamikom radova na rekonstrukciji ulice Majora Milana Tepića. Završava se vrelovodna mreža, a potom su u planu radovi na elektroinstalacijama, fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji. Početkom septembra krenula je rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića. Projekat je vrijedan 800.000 maraka, a u potpunosti ga finansira grad Prijedor. Izvođač radova je preduzeće Prijedor putevi. Sa šefom projekta Rosom Rađenović razgovaramo kako teče dinamika radova i kakav će izgled na kraju rekonstrukcije imati ova Prijedorska ulica. Gospođo Rađenović, možete li nam reći da li ste zadovoljni dinamikom radova? Vidimo da je sad malo se i okišalo, koliko će to usporiti i da li će? Zadovoljni smo dinamikom radova. Sigurno da će ove vremenske prilike usporiti malo izvođenje, ali radovi teku planiranom dinamikom. Vrelovodna mreža se završava, sada su u planu instalacije fekalna oborinska kanalizacija, vodovod. Ove neke pripremne radove smo uradili, široki iskop, poskidali ivičnjake. Evo da nisu počeli radovi, stanari ove ulice imali bi onaj stari problem, prva kiša i tu su velike lokve koje smetaju i vozačima i pješacima. Nakon radova to bi trebalo biti stvar prošlosti, mislilo se i na pješake, bit će i rekonstrukcija kolovoza, da nam kažete nešto malo i o tome, rasvjeta nova. Da, bit će nova rasvjeta, bit će... Ulica zadržava prvobitan oblik, širina je po 4 metra u oba smjera trake, razdjelni pojas, obostrani trotoar i sada će biti i trotoar uz Pećanski park, širine 1,40 m i zeleni pojas uz Pećanski park širine 1,5 m i 2,20 trotoar uz stambene objekte. S tim što će trotoar uz Pećanski park biti asfaltiran, a ove betonske ploče će biti trotoar uz stambene objekte. S obzirom da je prije početka radova urađena i temeljna analiza i vidjelo se s čim će se graditelji suočavati, da li je ipak bilo nekih nepredviđenih iznenađenja, jer šta se krije ispod, ipak rekonstrukcija je jedan zamašan obim posla? Pa najveći problem predstavljaju drvored i da kažem korijenje koje je uništilo postojeće instalacije oborinsku i fekalnu. To ćemo vidjeti sad, nismo još u toj fazi, vidjet ćemo kako će teći izvođenje radova, to bi moglo biti problem, a ostalo je sve po planu. Dakle, da li će se ispoštovati rok od 90 dana, odnosno 3 mjeseca? Hoće, trebalo da ne bude problema. Zavisno se opet od vremena, ali ne bi trebalo da bude problema. Rečeno je da je ovo jedna od najprometnijih, a također i najlošijih prijedorskih gradskih ulica, bar ćemo moći reći kad bude sve završeno, jedna od najprometnijih, ali i najljepših, vjerujem. Pa ja se nadam. Gospođo Rađenović, hvala vam na razgovor. Hvala vam.